ubukela bakhona emakhaya ngiyabingelela ubelako umthanzi Dlamini eMpumalanga mbukelo khona ekhaya. Ngifuna sibheke udaba lokuthi uNkulunkulu usiza umuntu oyisiza kombukelo khona ekhaya. Kuyadinga umuntu uphushe ngamandla. Kukhona uzokuthola ngedlozi, kukhona ukuthola ngoNkulunkulu. Okuye bese kudinga ingcondo yakho ukuthi yazi uma ngenza ukuthi nokuthi izohlangana imali ibe yiningi impilo yaphambili ngoba singabantu sifisa izinto ezingafanani ezahlukahlukene. Sifisa ukuvusa imizi, sifisa ukwakha, ukuthenga imoto, ngaba ukulobola, ngaba kuba namabhizinisi, ngaba uphumele empilweni. So okunye ngibukelo ekhaya udinga ingqondo yakho. Akudingi ukuthi ukhuleke, akudingi ukuthi uthandaze, akudingi idlozi, udinga nje nobungoya bakho straight. Okunye kudinga idlozi, okunye kudinga uNkulunkulu. So uma ungumuntu ngibukelo ekhaya ufuna ukuthi uhlukanise ukuthi lesimo obhekene naso sidingani njengamanje ngibukelo khona ekhaya. So sukuma phansi, ungadali phansi. uNkulunkulu siza umuntu oyisizayo. So ngibukelo khona ekhaya ungafane ebhara, ungafuni ukuphushwa, but impilo ifane ebhara impilo idinga uyiphushe ngibukelo khona ekhaya. Cela uNkulunkulu ukucelako, khuluma nendlozi lakho, khuluma noNkulunkulu wakho. Ufisa okuhle ngempilo yakho, unganaki ukuthi bani wenzani, bani ubhekaphi nempilo. Ngithi mina uNkulunkulu siza umuntu oyisiza kombukelo khona ekhaya. Mawushele ukuzandla impilo yakho vele ayizokuma, but mawusukuma ubhekele ayikobehlene ekhanda awuhlanye ukhwalele oyifunako. Ikhwalento ekhayelako impilo le ekhayelako. So mbukelo khona ekhaya ngithi kuwe lingisa umuntu othi mina ngangena idlozi, ngangena isithulu, uma ngakhuleka angaphahlanga athandazanga evela ikhonto enkulu eshodayo. So nakuwe empilo yakho mbukelo ekhaya mabe khona ukuthi ikhonto eshodayo yini impumelelo. So impilo yakho ithola uhlelo, ufuna usukume phansi uhambe uthungatha njengenja bayifuna inyamazana. Impilo mbukelo ekhaya iyathungathwa ukuze uthole lokufunako. Nenja mbukelo ekhaya iyathungatha izithole ini inyamazana ukuthi belelela jolilela isuka bhekani lendele hala. Esempilweni mbukelo ekhaya mohleli phansi uqizandla impilo ayiphambili. Even nayo inja matha ifike ivele hala ihlala phansi ayithole inyamazana, kepha mayiva ivele le inyamazana isukile nje ibhekele yenze ithole endleleni. So nempilo mbukelo ekhaya uyayifuna uyithole lokwehla wenyuka ulandelele. Inkosi ibusise umthanzi Dlamini eMpumalanga eBhitetifu. Ngicabanga ukuthi kudibana kwami nawe